Asindisele majaha. Majaha sesifikile elangeni lakho na uvuna majaha sesikubeka khona. Majaha sifundisa umsebenzi wonke mabutho la usebenzile wekuvuna noma nembala kubonalisa ukuthi lo nyaka litulu belilikhulu sibili nesafeni kwabonakala uzawusheshe kuyahohloka lokunyende kepha ke lokuhle ukuthi kukhona lokubuyile ethafeni majaha. Umbangandlala sesiuhlulile njoba nembala solo siphokophele khona kutheni sakhe kudla lokunyendi eveni lokuyawukhona kulondla live lonke onke emaswati kuthi wekudla asakuthola lapha eSwatini majaha. Kepha ke lokukhuthala leni ngiko kona majaha ngiyabona cha ngeke kube liqi singakefiki sitawusheshe sifike masinyane ngoba amandla cha awafaka kakhulu majaha. Umdlandla leni ukhombisa kumajaha mkhulu ngoba nihlula ngisho naliqhwa kuthi nakusa lana kusa niphume lebaleni emavila ke ngahlala ekhaya angaphumi athi hawu kuyabanza la ngaphandle siyaphi. Kepha ke nini ngoba ninawo emandla bajani phumele ebaleni kufundisa live lonke ukuthi nakusiwa silungisa kudla akuphathaleke ukuthi liyana kumakhada kunjani nasekushaya isikhathi ukuthi kufanele kusetshenzwe umsebenzi kufanele kwenziwe kanjalo majaha. Umsebenzi wonke majaha babikele induna ukuthi cha ni usebenzele ngenhlonipho lenkulu nangekutimisela lokukhulu nekunakelela nje lo msebenzi ngoba nakukhwetwa kudla uyakunakelela ukukhwete ngesigaba lesingiso kutofike ukuthi noma sekufakwa etinyangweni ukhanziwe ukuthi uhlala kahle lokudla ngoba kusukela kusasuka le ensimini kukhweteke kahle bajaha. Lesi sifundo selive lonke majaha lekufanele ukuthi nembala live lonke leSwatini likufunze kepha ke njoba ngivile ukuthi awutigotsi tonke sitiyamemeta ngekuya ukukhweta kona kudla ngekuyawuvuna kuyabonakala ukuthi cha nembala into lenhle lentekako eSwatini sifunze ukukhweta kahle kudla sikubeke kahle sitokwati ukuthi sifundzise nalabasha labawuvela ukuthi kudla kuphathwa kanjani majaha. Lokukhulu majaha ngiyo inhlonipho ngoba esikhatsini sonke umsebenzi wonke lenwendako niyahloniphana niyabambisana kude kumsebenzi lo wakwaphumelela kugcwele emahlongandlebe kepha ke bantu nababambisana babambukisana umsebenzi uhamba kahle kakhulu majaha. Umsebenzi wonke lenwendile ube muhle kakhulu majaha
yona inhlonipho ngoba nembala eMaswati atiwa ngayo inhlonipho uthi bantu benhlonipho bantu labatitfobile bantu labaphansi akusibo bantu labaphapha ngomajaha lokhu kuyawuba into lenkulu ngishona kuNkulunkulu emadlotini nakwatekako ukuthi lo mhambo nemasiko bogogo omkhulu labasishiya ngawo ekwathi kuhlonipha kwathi kutimisela emsebentini sisebente kuyawusisita kulokunyenti kakhulu majaha njengoba nje siphokophele ukuthi live lonke leSwatini likhule lindlondlobale ngetemphilo ngekuhlala kahle nangato tonke tinhlangothi lokho kwenteka nangabe leso sive sinenhlonipho sinekutimisela sikhuthele kakhulu majaha awasisho ukuthi ke tonke letimpawu lengisolo ngibala letinhle majaha tikhona lakini lesithembako newe ukuthi ngoba baye bathi inqabha ishiyelwa labetako nani nikwati kushiyela labayawuvela basale bayelibambile njoba nilibambile majaha majaha ngalamagama kudumisa wonke umsebenzi lesenwendile njoba nembala sewuphelile umsebenzi wekuvuna nani sendawuhamba ngoba kuvuna akupheli etigodlweni kuyaphunywa kwanjwe kuyiwe emiphakathini kuyiwe ngemakhaya kube kuyenti kubambisana kuvunisana kungena ensimini nivune nalabo babuye balekelelane kutokwati ukuthi kudla kukhweteke kahle kakhulu majaha uthi ke majaha nasenihamba senibuyela kuhle senibuyela emakhaya senawusale nihamba kahle nasembili embili lapho niyakhona niqhubeke umsebenzi niwende nje uba beniubambile nani lapha emfa abantu kakhulu majaha ngalamagama majaha sibongela kakhulu uNkulunkulu uyawusale asiphusa sonke majaha